ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ ꯁꯔꯃꯅ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯏꯖꯅꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯖꯅꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯎ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯏꯖ ꯀꯁꯇꯗꯤꯌꯦꯜ ꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ इंटरोगेशन चथबद सिब मानबा करीम कांदा इवन नुपी फौदा खरा थोखरे एंड्रोगी करीगी पुलिस स्टेशन दा लॉकअप ता लेरिंगै मनुंगदा वाशरूम दा हाइदि बाथरूम दा चंगिबदगी हेंग तोरगा सिरमबगी करीगी पाउसिंग अदुगी मांगदसु कैबुलुम जावी करीगी तसु दुम कस्टडियल डेट की पाउसिंग से मणिपुर दा फगिद्रा दि खनबा अदुगा फगिदौदी मालगा हेक्तमु साफोंगपगी एरिया सिनि हुजिक मसे मस्वाई सी तोरपकांदा ओइरपकांदा मसे कयाम सीरियस होबजानो अदुगा एज अ होल मणिपुर होम डिपार्टमेंट ना कस्टडियल डेट से कयाम सीरियस लौबजानो सीरियस यामना सीरियसली लौरगदी असिगुंबा कस्टडियल डेट पामदबा थवोंग सिंग से थोफम थोकप्रा खरा याम हंजन नत्रसु खरा काला थोइसे मसे थोहंदबा सुयाम याबजाला हाइबगी एरिया स्वाइदा खनजनबा तंजानी लेंजन बिरबगे सिंगदी एगी एडिसन फंबिरिबसी पी धनकुमार आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने इहाना तामो धनकुमार तराम नोक्सरी अदुगा तामो धनकुमार की ओइद लेंजन बिरबसी हेमंत कुमार निंगोंबा एडिटर सनालेबाग ने तामो हेमंत तराम नोक्सरी अदुगा तामो हेमंत की ओइद एगी हेक यता थंगना फमिनेजरिबसी राकेश मैहोबम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने ओजा राकेश पुतु तराम नोक्सरी ओजा राकेश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने ओजा की यानानबा ओपिनियन यानानबा रिएक्शन से हमते लोग जगे ओजा मणिपुर कस्टडियल डेट से अदुम थेंखांग कैरेक्टर दुम थोखरे याम तोइनमक नत्रसु मस्वाई से दुम खरा खरदी तारी ngasi ngarang maksisu dum tari maswai si thondaba sungyamak thondaba yabajala aduga manipur da hujik phauda कस्टडियल डेट थोकपसे maswai si एखोइ से दुम इयादा याबा ताबदा हेजा हिनबगी एरिया दुरा करिम कांदा swai थोंद्रसु याबजाला एज ए होल ग्लोबली यंगपकाना कस्टडियल डेट से मतम सिगा सानरी ब्रचनी ह्यूमन राइट्स अमोइना कमाइन थमिने कस्टडीदा मी सिबा आइबसी कोई यामना साथीबा क्राइम अमनी ओके अदुगा मसी भारत की मफम अतैदसु अदुम मरमक अदुम ताबा वफम ओइना तवी अदुगा अखोइ मणिपुरदा हंदक हौगिबा मतम खरचिदा जेलदबु ओइरो पुलिस की लोकअपदबु ओइरो सिरे हसे अदुम हेका तौबदौना तौबा कनो मलाई अदो से हंदक की याम नौबदा हारबदा से ममांगी थादा करी से खोरदाक मयाई लेकाइदगी हैसनाम शरदचंद्र कौबा कैबुलमजाव पुलिस स्टेशन की लोकअपता सिग्रे मोइगी पुलिस की वर्जन दबुदी मार्क्सी थौरी यालगा सिरमबनी माना सुपर मंपाक फेतगी मरीदुना थौरी यान सिरमेना हाय अदुगी मतांगदुदा अखोइगी मोइगी मफमदुगी प्रजा सिंगना इरांग हौरक्तना मोर यानिंदो फुंदोग तौरबुदगी सरकार ना अखोइ मधु अचुंब थिदोकनबा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी तौनी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑफिसर अदु एक्स वाई जेड अदु ओइनी काना हुकुम बथोई हेक खोबगा अमदुदी ट्रांसफर तौरे मसाइगी इंक्वायरी तौदुई इंक्वायरी ऑफिसर दो अदु ओजुबो मखा तौई तादे अदुबु अखोइगी आइन दा याउरिबा क्रिमिनल प्रोसीजर कोता भारत की पार्लियामेंट हाना लेरमुदुगी सेमबोक्तना असिगुंबा कस्टडियल डेट थोबनि मसी अम सीरियस ओइबा कनो मनी अदुना मसीदी अखोइगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तौबुदी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तौबन मरिक चुंगनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिंगदी जुडिशियरी मोइसी करम हाउ टू एप्रेसिएट एविडेंस हबदु ट्रेनिंग फंगबा पुलिसिंग मरकते लाकपनिना मोइना हाइगनी एडमिनिस्ट्रेटिव साइट लेबा मजिस्ट्रेट तुंग हेरोय मायक सिंगना कनो तौबुंग मोइ वखंग लोना हौजिती सुंबा कस्टडियल डेट खुद इच एंड एवरी कस्टडियल डेट शुड बी inquired into by a judicial magistrate na hai aduna hoji kanu gi du tawri hoji ki kebulum jawda sigi badugi inquiry chathari like wai khang khau achugi chathari marak sida amasu handak amuk leitre adu handak MD Manjur Ahmad hadana magi mayam masu kanoni thana oibani maju mu thana odu leitre tare aduda sigi matang sida aina ka aingonda angak pa amana ne अखोगी मधु लोकअप खोप सिबना ते मोइना हारिसी मोगी जॉइंट इंटरोगेशन सेल दा यस अदुदा पुरगा वा हंगे अदैदी मा लेक्चरे खोतरे दाखा पुरा सिरे हाइबनी मतंग सिदा आइना पंजनिंग सी जॉइंट इंटरोगेशन सेल हाइबसी होम डिपार्टमेंट की मोगी अतोपा वर्जन अमा लेरंगनी मसिगी मरु ओइबा अदु मयाम अमा लेरंगनी हबको अदु लीगली स्पीकिंग अखोगी कनागुबा मी अमा पुलिसना करिमो केसिंग इन्वेस्टिगेशन मुक्ता दमक्ता मरा लै हने चिंगदना फारबा मी अमा
ए मासी वहांग पाहंग तो मखा तना हंग दरकार लई हाइदना अखोगी पुलिसना पुलिस रिमांड लौथदना माई कसी थमगा वा हंगबगी मखा तना मतंग पियु खेक फारुगा पुंग कुमरी मुंग हंगबदे मपुंग फाद्रे हाइना लौथब मतम सिदा कोना सिनरी सी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कस्टडी सिनरी नेबा माना वा हंगब खोपगी थबक तो तौरो हाइदना अदुदा माना मु आइन द यावदबा कोनजु सिनदबा जॉइंट इंटरोगेशन सेल हाइबदा आर्मी की अदुगी अदागी है मोई एजेंसी मयाम की अपुनबगी सेंटर नि हाइब्रा केनो मदुदा पुरगा वा हंगी हाइबसी अदुम कुइरे अदुम मसी की थबकी जथै अदुबु आइन की अयाब लैब्रा हाइबदुदी मसी लैते अदुगा मसी लैननबा सरकार की माइकैदगी जु ए अखोइ सुम आइन म सेमे सी आइन मखासदा मसी हल्ले हाइबसु लैते अदु आइन द यावद्रबसु अदुम तौदुन लई अदु हंदकी मतंग सिदा सुम थोगि थोबनिना मसी की आइन यादबा असे तोगा मसाइगी कोर्टना सिनरेबा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दो माना मथौ चुमना तहनबगी तंगाई फदब लाए है हम थमजगे ओके थैंक यू तामो धनु कुमार लाक्चरबद तामो मरोइना कस्टडियल डेथ से मणिपुर अदुम थेंखांग कैरेक्टर अदुम थेंगनरे अदुगा यस पुलिस लॉकअप सीबा सीबसे थौरी यालमगा सीबा इवन नुपा सीबा नुपी सीबो अदुम यावग्रे मणिपुर तामो ngasi nganangi phong phong sabda haraga masa maksu police constable reserve line da libani imphal east police da alu md manjur ahmed harisi around 34 years ni tamo marks tamo tha sigi 12 ta already ma suspended tawre tamo then again 27 march ta mu pick up tawni tamo aduga custody police remand da pithare husi harisi marona tamo oja rakesh su pudi puthopri madudi joint interrogation cell si tamo adum chorong tamon khangbi namni tamo senior ips officer moina retire to be khrim tamo joint interrogation cell si ain khambada as a part of the counter insurgency gi ID thabak ama lokhotpagi area ni chwaida yamna luchingba yamna maruoba militant officing karising phaba kanda chatharambagi karigi hujik lai se marone tamo ayo amna ke sam lore police custody remand to wesa ayo am da sinabani phari midu interrogation cell da wahang pahung chathabagi ayaba yadabagi around swagi legality am chulei ledi tamo overall tamo since kamai obi aduga manipur da custody test se huji phokda yam seriously logdabagi area on obibra in case avoid tawge hardi tamo adum yabra kamai tawjan custodial death is an unfortunate incident ne okay aduga custodial is make it thok thok di thok to yes thok pham thok te thon da busu yaba pone thon da budi याबने है सोईब मोईबीना जॉइंट इंटरग्रेशन सेल इंटरग्रेशन तब लीगैलिटी की क्वेश्चन लागदी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस ओके आराम कछु लेते मरमदी जॉइंट इंटरग्रेशन सेल है जी एक्सपर्ट इंटरग्रेटर्स मैम थंबनी प्लस मोई द डेटाबेस में तोंगाना लेजे लेरिबे डेटाबेस से क्रमाइन तौगेदा पुलिस की इंटेलिजेंस की आर्मी की सीआरपी की माई एजेंसी मैम से डेटाबेस मैम से कलेक्ट तौरगा डाटा मैम से द बेसिस फॉर इंटरग्रेशन तब हेन खुदों चाहे जॉइंट इंटरग्रेशन सेल से हांगबने है अदो जॉइंट इंटरग्रेशन सेल दा इंटरग्रेशन तौई हैदना आयोग की रिस्पांसिबिलिटी याउदिए नत्र आयोग की मथक लेबो ओनो उबिरिदुसु लानगनी मरमदी जेआईसी द पुबम मतम द बराबर आयोग याउगने इंटरग्रेशन मतम द आयोग लेगनी मानंग सगे इंटरग्रेशन की दो मागी ओने सुमा नोट दम तौजगनी जेआईसी की रिकॉर्ड की सुमा दम नोट तौजगनी अदुना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दुना एक्सपर्ट इंटरव्यूटर्स की मतिंग लौजबगी वानी अदुना इलीगलिटी की क्वेश्चन दि लेते नंबर 1 नंबर 2 द कस्टडियल डेथ है जी खैदि लाइबक थीबनी अदुगा सीरिबसी समटाइम्स पुलिस ता का है थर्ड डिग्री मेथड खंगदे म खंगदे तौरुबदी सीबजु यावे अदा करिम कांदा मसागी लाइना दगी के सीबसु यावदबदि नते अदुबु अखोने थेंगनरिबा कनोसिंग सिदा कोज ऑफ डेथ सिकारिनो केदबुनो हाबिसि मणिपुर की हाइगद्रा करिम इंसिडेंट हम थोया कस्टडियल डेथ हम लेरे लेरे मतुंग दा खुदक दा वा 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 लांग बखोट तोंगरंगने अदु दा लांगनरंगनी लांगनरगा इंक्वायरी तौरे खोले इंक्वायरी तौकांदा प्रॉपर एक्शन करी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स तौदना दे कनो तौदना रिस्पांसिबिलिटी फिक्स तौरपदि मतुंग इन पिहं तौबा दंदी नत्रग पनिशमेंट सिंग पेनल एक्शन तौदना खोत तौबगी ममीदी यूते अनबसे सरकार की साइड तगी जो खरे हेन सीरियसली लोहनिंगी अदु एट द सेम टाइम पुलिस ने सु याम सेक्शन ब दरकार ले
दरकार लेरगसु पुलिसु लिमिटेशन लेबनि मी हक्तनि कयंगांदा ngसागी इंटरव्यू तो एक्यूज पर्सन से यामना कदे हातारे स्ट्रॉंग हेडेड ओबा यामना क्रिमिनल माइंडेड ओबा खांग अमक्तने हेंजल लुबसु यावदबदि नति मसि समना द भागलपुर द गैदे तो मी कोथो एसिड हाई कोली तो मैम लेरी अद हिंदी सिनेमा द तेजाब काइन तो ngसागी क्रिमिनल जिंजी एक्टिविटी हेनलकनो खांग बंगमक्तना लो नदी याद्र होदा एक्सेसिव use of force public ने endorse तौर की पोट का सिर्फ लेते बस नते अदुबु हुजिक लेरिबे सिचुएशन जंग ngasi ngarang thoi bese dedi madumokti warumgadra warumudra akoi haibidi ngamdre aduga hujiki haiba incident ngarang incident sita involved to Manjur Ahmad den haibise masi 12 ta suspend tore maram si keno masi nandu si hospital da lebedu guard ta bada my complicity khara lebedu no ubudagi suspend tawni na haire aduna mangonda hena chingnabagi macha khara lebagi pot soiduna lerongani sabchaba evidence kai no adum de na haiba ngamjade because I am not privy to that aduga laibak thiri badi hujigi nandu gi case da Manjura Ahmad si maga loktuna ba manba kano to manba chingnaba lebede suspend ho to action lawragadi Nandu si kamai nantu krino tang kunturukta. Here na section mam thu isine. Another big question say already 12 ta Manjur se suspend tawre sam hare kanda madudi yes samwai kara do nomor loktu no ban nanthung na ba adu karim kanda family gi close family relatives na hairak padadi Nandu gi number 2 Manjur de yorom ba natragana Manjur gi number se Nandu de yorom gi area amma de yorode amma susun yorom mani aduna maram ore kanda maswai da nakna bagi area ma chingnama ba leibadagi suspend tawre on 12 ta adu lai question di Manjur du suspend tawre Nandu ga naknai natraga Nandu ga swai da khitang aron ba mari aron ba sakalam ba yai haibagi chingnaba du oyuni ma swai da koina mari nang na ba mari leine se koi haiba ngomgro is a matter of investigation ni tawodabu Manjur di leigidre hoje ngarang ngam laibak tiba thokdok kasdil date ni yam chawna tholi bo hang di tamo dhano kuman thambirak puse ai ngasai ge swai area se tamon putor ku jam pai 12 ta maga mari le nei na taga aron ba mari nei phone da pau phong lam ba ya haina singna badagi Manjur aham se suspend tawre masigi part of action se khare hena changhan da bida tang kuntruk ki angan ba ayukta kamahaina nanthu ondri no se sam na re kana acho bo hang ni ngak ni ngai ni haibri sam na re kana sam na da ina haji disine tang trai thui da kaigumba loktuna ba khotuna ba de ma nanthung area khare already area khare leire hena chingnaba leire leire gadi Nandu gi guard to matam si hena section bam thok tabra section bam thok tabra section lamaga di nanthom dam su heavy area nanthom moeba thank you taw mathang ondom laksage taw ham tamaroina Manipur gi context ta yeng pakanda kasdel det atum thokre thon da budi yabani aduga laibag yam thiba thokong ni haiba thokpadi hoji phokdu leptri no one can give assurance su thok thoro haibagi assurance su kanam da pi bangam do manji kitang hangan na yeng pakanda jail gi kari gi nanthokpa maruna jail gi nanthokpa gi area se nanthok ke torombagi area se yang kuire mang da surunga torombai wari koi tagre khara na hawring da khare na na hawring da aduga jail maki escape jail nanthok gi pau se hoji kano dadi leitraga su se hospital da tamo anabagi ai layeng ba tholpa hospital nanthok ku bi case khara de dum khara leigre mang da su ngasi ngangi khara phong sabda ga tang kuntroki nanthokpa sim madu heavy security cover ne anaba layeng bagi kanoda tholopani ain hamda swai tam se horen oja Rakesh ka aduga tamon en khane khangdau male Jenims ki hospital ki water ledasu security cover pirga lebani maxip jail gumani amorom da di jail gi tam already moi jail gi tam no leiri jail gi saru amani sam na kan nanthok pasi already hana khara nanthok ko legre parai pha da gi matau du manbra nanthok pagi area yang bakada kasadiel tiet ki amuk yang pakanda mamang sun thui phong sabu khara leire ngasi ngarang sun thui da mo sabwa kara da ma yam achogo para phabam di thokpa pharo ine khalaga mukpa ma manbam yauri brasni sam na kan phaning da bagum ba phaning da bagidi id madudi comment tongning de okay ado porsidi id nanthok pane na id laudi hoju phawda nanthon ba id thadok pane na thadok okay lona thadok pane te thadok pane ai maram sing haijage ba kasagi tamodhar ko manus thambiri ko hujiki Nandu hariba mi si kayam sathi ba mi no si hojiki sida lari ba thau tore police person kana na khange Nandu si
nandosi karma mino si kana kana khangge ai nandogi maram da khangma mi si ai pa kana police person si ai yam yorong ne na khangde ESP ma phawbada or na tagana magi investigate kaino ni ko CBI kangu ni ko ma si ada koi Gujarat ta pure lie detector na toroga ma si magi brain si ara test tor yengbada mai chire lai ne oido me am hai ganda na sai computer kata se kitabu hai da ya da mi ne yam na kan do mi ne aphabarom da lam ga di ma si india ki prime minister bu oi ni oi bi ya ba mi ni ma si yam IQ yam wang mi ni ko khang zil da sudu ngai ko mapang kal ba ngasai gi masing ya ba khoi lalo mayam group mayam se mana lu sing group na pugai ngam ne adu gi achong kano ma thok re du ne sima mung thamasi nando si ma si nare na ba si na ba ni ko ma khwang da kano bera lai ba gi operation taw ya ya kem kai di ar karam matam ma si kamai taw ya kan da ma si hauji course da lungila Elizabeth hatpagi matang sida sai tari nipan gi pim sa ma angang ama hatpagi matang sida ma si court na mara leire na thok mi saka mane aduga mara leire la thok di ma si sentence hearing ama tawr kanda sibagi sarak pi basu yai or na tagana ma sai tara ga ma punji pa sarak pi basu yai mara lama leire hara bani na punji pa kasum jangda thabak subagi kantong ne ha su leibi yai any leibi yai sigumba tan hamda ai su aina nando warga su nung matang wara su or na tagana pugayam dor su ai ning tam ge na khalagadi ai na thong na bo hona ne si police kana khang da ge sini SP khang da bra DG khang da bra DIG khang da bra IGLO khang da bra jail gi kana khang da ge sini matam du ge hauna moi section thorang ho kadam ne siba ge sarak pir ba mi am se kasum sang da kamai tham ge ba kamai na pu ge si moi kari khang da ge sini da dam line lori kai no ba aduna ni aina haijari sing sa haijari do moi se thadok pani ne haisi mai sen sa ba sa da ma thadok pani haibadi moi gi tawga da lapsas mayam ma yam lei rabjane thina kamai tawg na ma si thamga da ge den adagi ma si tha manga taruk pu operation tor matung da kamai tong ho tar thambano inquiry ma tawning e boi inquiry ma tawning ne operation tawgi ba kuire tawgi ba adu hoji pho kamai tong ho tar da thammino kamai yare no kana na ya pi no sinida adi makok tagi na maton bhawda asoyo mayama police department ki asoyo mayama leiba aduga leirakanda hojikta tawsina di yaro hebe wanida simani ay sinani ko ay nang sai hajer do moina kata thawaina yoling korok du lokho kan nang sa khrogai tharok pu khum nati ngasai live poto gi matang moina success lok do gi matang brin ko adagi number 2 atopa case amana mi yang sew nadogi magi mungpang makha haitare mana happy bet sigi mungpang makha sida mobile ma phangi adagi KCP ka mari lena ba demand letter se taraga ni thoi phangi ni ko se kai singnaba ya port ba phang badagi aina sam tabai wani masi subject to correction kana gum bakhra da demand to male demand to badagi demand to wi se kra wa dino ha kan da smai to ni smai to ji enda leba mana kamai to ri no na commando mayam khang padagi thinar kan da do kanu dani ko so uzagi ko jenims ki mana lai ba layangi ba ho bet dani thi ba kan ji da potu phange mobile phone am phange then ada demand letter se tragani thui phange demand letter se ado matam da kana kamai to gya kan da magi apukpa se nandogi he magi my father si mabu kogi ana bagi seba to wa ngartana la ko mi ne ana ma si fare di oyam thoi di ma phae ma phar kan da ma si ho ji si jail de lady ine se para lady mai ma pa si jail de lady kara ge sagi demand letter duga mobile phone du phang bagi matang do then adugi matam du da kana ha kan da gatari mi kana ha kan da oji ngangi lei khidaba Muhammad Manju Ahmad se masi kanu tai sine bharisi akhoi nando si senaba mini hara masi yamna suspend tawre masi march ki time thoi suspend tawre bane nando chending idani ko adur gadi nando si mobile ma pair ga operate tawri underground gi masi operate ama tawri hara gadi matam du da kai dogi sini second thora kai lo kholo dogi sini aduni tawon so thambido 12 to already yam nganna khangre adagadi yo maram chab sa da yeng seba adagidi ma se mu tang kun ga taruk nando sen khai sila kanda amadu di suspend tor le rabani mayum da le ne ba manju du di mayum da le ja badagi nando sen gre na tor kanda da ma sangdra bani sangdra bane ba sangdra kanda da tang kun ga taruk ta sen gre kun ga tare ta ma se phare mayum da gi la phara re yes kaim to da mi se khoi thaina doctor pa le ba ke no lila ama le gi da wogdo sakhi sing na hai do adugi sumang lila ga samana jani ko tori sing adi malok tu no yawe hai na sa sor phare ne phare por
ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯟ ꯀꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯕꯗꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯐꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯔꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯥꯒꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯧ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯅ ꯃꯤꯒꯥꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒ ꯇꯧꯔ ꯃꯥꯏꯛꯀ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯧꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯡ 4-5ꯒ ꯇꯧꯅ ꯄꯣꯂꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯔꯣꯡꯐꯨꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯥ ꯆꯠꯀꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯃꯥ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯇꯨꯝꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CRPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯐꯥꯖꯜꯂꯒ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯒ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁ ꯅꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯈꯤꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯂꯣꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯪꯗꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁꯀꯤ IOꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤꯀꯣꯁꯦ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ IO ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ IO ꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯐꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯔꯕꯅꯤ나 SDPO ꯑꯃꯅ SDPOꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯁꯀꯤ IO ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ SIꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ SIꯅꯤꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ IOꯗꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ SDPOꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ इंट्रोगेशन सेल सिबने हाइनेब जॉइंट इंट्रोगेशन सेल सिबनी हजि जॉइंट इंट्रोगेशन सेल सि कनो लै कमांडो कम्प्लेक्स लै इम्फाल वेस्ट की सिद लै हजि सिबनी हाइनेब पोतुदि मपुदुदि कनानो आयोदना पुरग चलगा आलैदा कनो तौबिरिनेब मोइना अखोइगी मसन हंग चलहलिनेब अदुगदि ngसागी आयोदो अदुसु मरा लै ngarang suspend tawrena hariba ngasagi inspector amado adugi mathakta suspend tawdo mayam wali moisu neba moisu mapudi moineba potugi mapudi moini ayodu neba aduna ayodu su mara leiti habiya roiba manadi aidi khande kote aidi thanaramba khaktani ad moine introduction to hobani habiya deba lu dugi matugina yade moi suspend tawum thokone ma to hum thokone ade then ade tim du suspend tawum thokone kana kana no yengadam neba tawgadam neba mayam adu masida ngasagi mana furga hatpa नतगना फुरगा हातबा हाइदुना अमरे मा मसा लैना लैबा याइ लेतिबे मदुगी गाइडलाइन मया अमर सुप्रीम कोर्ट पि लुइ लैयांतनी ngसागी मी सी फार कांदा पुंग कुनमरी गी मनंग मा मेडिकल चेकअप तगदमनि गासी लैने मा फारे नुमि मंगाने पुलिस खाजे लौरिनी नुमि हुमि मरि सोरकान ददि मासी नुमि खोगे नुमि खोतिगेदि नोइ मंगदा मुक्ति मासी होय 24 आवर 40 आवर्स की ओसमे 40 आवर्स की मतुंग दा मासी मतुंग सिदा मासी कोर्ट पुथो kana kana मेडिकल एग्जामिनेशन तगदबने अदु तौब्रा अदु तौब्रा अदुगी रिपोर्ट करी हागेबा अदुगी रिपोर्ट द मासी मसांगम दे खोते अम तौगेना हाइबल लैब्रा अदु तौरकान नुमित खुदिंगी ngसागी IO सिना जनरल डायरी चलग खोलग अम तौरकान दा मान तौरबु मयाम दुरि सल थंगदम अदु इहोब्रा अदगी होजति अदु मासी होजि फु फुदमदे कस्टडी सिरे मुखत सिरे सिदि लोइ कन्फर्म तौरबने सिदि अदुगदि सुप्रीम कोर्ट भौता मागी कन तौगदम डिस्ट्रिक्ट सिगी SP सिना CM थागदम आदा सुमाय तौगना आई कस्टडी दा स्वांतों सिरे मसिगी सि रिपोर्ट पियोना सुप्रीम कोर्ट हारिने अखोय मणिपुर नतिको खुदिमक्तनिको अदुना अखोयगी स्वाइदा तौरिबगी मोंग मतौसिसु अदुम सरनासु खांगबनी एंकरनासु खांगबनी अखोय खांगी मसिगी JAC से मयामगी लालौ मयामने याउई खांगदे याउदे खांगदे मयामगी नैभमनी फुबमनी अखोयना ngसागी कनो से JIC से कनो से अखोयगी इंटरोगेशन नैसिगा अखोय मैतिरोंदा हल्लगदी इसम चमना हाबदा वहंग पहंगबा हाइबनी अदु हेक येंगबदरी लुमबदी इंटरोगेशन हाइबसना लुम्मे करिगिनो हाकंदा अखोयना हादे पुलिसना इंटरोगेशन तौबाइजे फुबा यावरदमनी सैबा यावरदमनी फजररोद पोनी मासेना हाइनरिदो इंटरोगेशन सिदा इंग्लिश सिना हेना मया हापोइ निंगिनेबा तसेंगबदी अदु नतेबा मसे सुमाइना तौबा यादे फुबा सैबा यादे हाइबसे मसे मसैबा फुरिसिंगदो मदो 3rd डिग्री मेथड कवे मदुदी सुप्रीम कोर्ट सु यादे अदु मालेमगी लोन सु यादे बदुदी UN सु यादेबा अदु मिगी फंगम थोकसिंग मटपने मिगी राइट मटपने अदुना ngसागी माना अखोय चमचमना ngसागी आयोदुना ngसागी कनोदना फमिब नुपादुना फिजु कनोमा तौरकानदा फमने अदु माना हे नंग नंदु गाइलेगे हायु मखुन फाइ थिनबदा अमबद
ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯁꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇ ꯃꯥ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯥꯔꯠ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯌꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯂ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯦꯠꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯅꯦꯁꯦ ꯊꯦꯠꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯡꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯥꯛꯇꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯇꯦꯕ ꯃꯟꯖꯨꯔ ꯑꯍꯃꯦꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯔꯣꯏꯔꯥ ꯃꯥ ꯐꯥꯕꯤꯔꯦ ꯐꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯥꯏꯑꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯒꯦꯁꯟꯗꯨ ꯂꯣꯀꯞꯇꯕꯨ ꯆꯠꯊꯒꯦꯔꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯕꯨ ꯆꯠꯊꯒꯦꯔꯥ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯝ ꯆꯠꯊꯔꯣꯒꯦꯔꯥ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯨꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯃꯥꯒꯤꯅꯤ ꯋꯥꯠꯏꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯀꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯀꯦꯁꯇ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯦꯖꯅꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ब्रेक मतुंग येंबिरिबा पुनमकपु अमकन ताराम लोकसरे ओजा राकेश नसाई तामो मितन तामसी मस्वाई से नानथोकपनते थादोकपने मखुत पुनबदु लोकथोगा सो हांगदोगा चेलनगिबा नत्रसु समय करायदनोमा लेरिबा फिबम ओहेलिबा फिबम दुनै सम सम नारे कांदा थादोन बैना तामम सिनरी अदवा एरिया दुमा नंबर 1 दा अदुगा मेन ngasai joint interrogation cell gi matangi loan sanction to boto do dugido tamodana kwandi kha thambira khare adwa area duma adagi next IO gi khutta sinarabani IO gi ai responsible ne police custody the demand lagi bai se anywhere interrogation pangtho ira maduma gi responsible ne custody date se even ma gi responsible yam chong nei hebani area se aduga maruina laisi oja rakesh ngasai gi tamo mentana thambirakpa ngasai khitang budi khitang umkono tore se manipur da akoina yam toi u phangba ayu ngota laga du mai pala lok thoga natra su khitang mai ho natra su lor tholo on toroga yam long confinement hai batai pung ohum mari ga dum polin leng halaga dum masak khanggu to bagi area maswai sidum khara toin du ba swai se kaya kadai phawa lo no masisu aya pibijano adwai gi area duma swai se khara punna subchal ka na oja kamai thabining akoi gi joint interrogation cell si kanglada horupani hojupudi kanglada gi sumchakre asi lari matam sida hogi police na court magistrate gi court da mi aphaba du puthuraga makhata bari man gi application thaba khopada adum joint interrogation da wa hange adu haire ada haire natraga adu hangada wali si mayam ama adu masi indispensable part of one investigation gi sarok moina adum 이부동의 탱네. 오케이. 아도 시기 또 보신 것당다 매스트 싱나수 아야마 매스트 싱나수 어둠 마시 레귤러 프리셔 뭐나 좀 그수 고심 더루디. 아도부 매스트 싱이 머럭다수 아카라 마이머나 싱바 아두가 아인두 파제나 사나 하는바 매스트 싱 야우도 부스나티. 아두나 매스트 카라나 수마나 talakpasida question taweba. ID under what provision of law no GIC da pubuno joint interrogation da pubagi sarkar gi ba kari notification lei karamba aina sanction to lei adu ai gi mangda place to haidina direction people lei ba adu to matamda haiba ain na piba CC gi provision makhara sumana tawgana aikoida asungba shakti si piye adu makhara tawribani haina justify tawba ngamde heba okay aduna ni aina ngasai thamjariba masi aina kana tawdi haijeri se for example kano da guja kari akogi lie detector gi kano lebi jaga do gujarat lebi adu da puge adu su expert interrogator da sinabugum muni adu to mota da kota ga yaba laweba ai masi pujaru ge si tawge haijina tawrakanda tawi aduna kari gum mata tangai badaba ai ayo ahan bani aidi ai masi kaya khuloi sum mi da tawge haraga su madu ayaba lawbuta heba aduna aina thamjini di sigi matangsi hojibogda ko ganona supreme court natraga high court na GIC joint interrogation cell se masi illegal haina haibu mukti leite adubu masi yai haina specific provision ama puthok podi leiti sine thamjini bada adagi mathangda mathang kram no kasatel date tumale aduga ayom ta sinarmina police remand se 5 days police remand till 1st of April ni so either anywhere joint interrogation cell the boy gara
anywhere da bu thokera magi responsible ni maswai da ma senmam thokte sam na haibagi kano duni sam na ka no masi am chumba poni adu bu khoina ba paw du thengnabada akhoi joint intelligence cell gi officer in charge du suspend to bu thengnei adu ga hujik leiriba madugi nando gi phawagi kemari ne FIR du gi investigating officer du gi action lore khole habadi thengna jedi hujik pawda manung gi department kari loro munu khangde akhoi no dadi thengna de okay another mana sai gi ayuk nanta daga laga thoklo singnaba phage na toba kuina long kan yam long kan phainmen haiba tai mane masi yam nungai jaba thabak ni adu bu hujik ayam da baza am du kari du je ka to bu thengnei ba adu adigi nungala khabar yauni paringsi lengaga yamna akhoi humiliate to bu umir ju thok thingnei mase ene ka iwa khanda aduga yes no doubt police na sing mi phaba aduga ma kanang kanano ma identity hangba khoba police sakti manung de lei sai criminal procedure ko na piba sakti manung de lei toy gumba sung makhoi na tawri ba aduna praja miyam praja da awaba nungai ta ba polabadi madu bagi action ado madu thingna ba violence gi mating lo yai hoji phawgi di tawunu khono haiba mokti leiti adu bu kari gumada low ge na su laktri toro no haiba su leitri toy mu chung maduna kari gumada praja asna hena awabu elabudi madugi action ado madu test to boya leriba ani parameter singi manungda madu test tawraga madu yai di hane laptop ko su dum ya okay another question I amtang hangjang maroina nandu gi matang se lunglina eligible ki 2003-4 adwaida thokiba tok tuda mase kuine pharga leire convict oire sentence hearing si was due on 30th March haibgi area am leiri swaida adugi potri kayam chumbajano aduga samay garai donoma thokpasi thone di dum khangba thone khangna dum yenga legibagi area am dum yaubagi area am leidori maram di sentence hearing nak torobai se kayam kuina pidoro magi pronounce kari ore kadoino sahi kya pidoro no natragna even samay even sibge sela ko pidoro bra haibagi area hujipudi pending legre masi court ki kenoni maswai se yam kana lamudra kasu nanthok ki dobu tanjam de karai no madum manam namaga dum leibi haite oja sai gi kan ga no tawre masi court ki verdict to leigre aduga hauji kayam sang leiba ke doga dabu no haibudugi tanjala abani haragadi jail gi authority ne jo kra section bi batangai phadaboni aina thamjage adagi sing utang sida akoi mamangda ga no sing ne jo hai takbi gi ba sai gi date 12 ta suspend to gre masi nandu garbar khar leine he na adu ergadi security tighten to duna ai sugma problem le khole hana khara section ma tangai phadaboni hana ai thamjage ba adu ai suma ka somna court ki kanu lakso ko su leire adu punamak tu to e haraga ira na nandu ki ba mamang lesu jain hospital dagi kanglipa nandu ki bugi wafam leire a kanglipa budi bichar to dri mata UTP oina leiba matamni aduga nandu gi di bichar su to riba kan to buponi ara masi ki matang sida lapses khare lei adu masing ba kanu si ai police ki ticket babudi atoba agency abana akhoi bharat ki premier investigating agency amu oriba CBI gumbada ticket anmana hena kara kari shoino kanano sida senari ba singa che puthok pada dun hen mating pangri ene thajai exactly tamo thanu ba ngasai tamo thanu ba ge point 12 ta already mari lenara ba loktuna ba ya na tamo 12 ta suspend tok to sam dare ka da adoi digi hor ka anda o loktuna ba si kari gumara thok to ha gi already tamo samil phangam ni tamo adoi dur security titan do ba dum yare samay kara do sentence hearing chu dum naksalakpa kari lok thoro kano du su khangdaba aduga menoina nando long irai laiba kano madinati ha gi area di khang leirami tamo sama kara no tamo do tamo himanta sana leba ki editor na maswai se sarat aidi nanthok ki bai si yaning de maswai se thadhok pagi area ma du yaw yaw mali ha bi tamo tam se tamo karai bau ya biningi aduga menoina tamo within masa Manjur Ahmed ma police constable ne Imphal East ki reserve line de lejabani phare suspend tore no problem jingnaba adagi wahang pong chathabai se as a procedure as a process hoina part of the investigation ne hairasu ma kase del de tadi leigidre da mo sam nare kanda family member plus js ne phawrisi police na wahang pong to bu leitre maswai se investigation se police within the police chathabada koi thajati aduna one of the country ki premier ozara kesu to pandi panbiri ozara kesu panbe se ki mangoi na already js in tambi gram da maswai se independent inquiry committee gumba like CBI gumba sining bagi swai area se tamo phawbom thokra phawrisi chumba jala adum haidu ni logical wa nga tani hai adiban na ko himantana haiba nanthok pu nate thadok pu ni na hairu je hai sisu quite logical tawbudu who is responsible is police ka ta ta na ba yaro number 1 okay maram de kai no da
माना हॉस्पिटल लेरिबिसे अंडर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट लेरिनी कोर्ट ना पीरिबो ऑर्डर सी मेडिकल एविडेंस पिरकदोरिनी मेडिकल एविडेंस पिरगदी ऑपरेशन तौरे ऑर्थो वार्ड था तरुक लेबिसे कमाय लेबिनो मदुदा मा फिट ओइद्री मा जेल द पुबे यागिरो हॉस्पिटल लेगदमनी सर्टिफिकेट पीबे डॉक्टर सिंह कदोरगी अब yes nakoi na tangai phadabadagi oiram babu di ai हॉस्पिटल लेरे हायरगसु रेस्पॉन्सिबिलिटी जेल एसपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना थोप यारो है कनो जेल की कस्टडी ने लेरी से yes फाल इसकी पुलिस खरा सिक्योरिटी ड्यूटी तौजबदुदी मतेंग पांगबनी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ngasa आईओ जेआईसी की मी सस्पेंड तौर यारो आईओ सस्पेंड तो गोनी ने हायरु से सी सेम लॉजिक ता एसपी जेल रेस्पॉन्सिबल होगे तब ने big responsible adagi for LSP मेडिकल एविडेंस तो क्रमाइन पीरिनो था तरुक ऑपरेशन तो करम मखन की ऑपरेशन नो मासी योट का फुमदना कनो तौदना याम सांगना रिकवरी टाइम याम सांग चंग चही था मंगा तरुक चंग चही चंग ऑपरेशन ला करी ऑपरेशन मोन तो इसे adagi mo medical evidence pi re ha so honorable judge sing du masi reasonable oibra oidabra adagi case trial history si ore adu amuhan medical opinion du ngasagi medical board am tor board ta refer to ni khangde hen section court na lobum thuk tabra sin adu oragade na hajning idi CBI nu BI ga wa natabada proper commission of inquiry ma tawraga yamna transparent mongda full inquiry to responsibility fix the darkar leba constable khara warder khara suspend to nu yarwe ade constable khara warder khara the responsibility fix to bu yarwe makok yaudna policy decision logo doriba de boyan bichar chatha ga doriba de mi lying with doctor de responsible jail SP de infal ski kano people authority mayam si kana gi last cry le responsible cry fix to ga je mas full commission of inquiry ma tawraga fully tido kanda matik jab dandi pi bidi dakar le yen khale kai da nandu hariba character se kana no da manipur khudi mon khangam ne jail manung da gi operate to jail da le re har jail manung operate to extortion sumle le to nu pa ne jail manung da man chalai ra lagu extortion ji even ma hostel da gi ju ngarang na da hata da le nur jewelry du da demand letter thaje li khose le to bu gi biram le an yam sathi mi ne si mi puno mon khang na le ra ni puno mon khang gi bu adu yam line na common criminal mu no ko lo ri no no adu ga thadu puni have mitang si di definitely collusion yaudu ni ma na thu sungong ngom le ko ni sinda collusion yaudu na thu bu sungong ngom collusion le collusion के level से crime हो लेगे लेते की है तो अरे full so commission matter of investigation ni leide lere collusion phajana lere aduga constable level करी level दे तौरगा तौरंगने थाजे दे यामना highly powerful group सोई न योरंगने मसिदा constable khara suspend to work constable khara gasai ki kasta dil loba aduga live मी जरा फारे पी दु तौरे remand तौरे judicial remand तौरे दु नो oiroi and a full commission of inquiry तौरगा responsibility fix तो वदम नि however powerful the person may be responsibility fix the wadam ni immediate need of the hour masi crime se ka mari lena hojik se full commission inquiry mathau tani aduga nakoi na haktheng na involvement yam leiram gini round of kano se masi ke layer by layer leiram gini constable khara suspend tok thokpa phaba phumduna adu ai du da I was to what pangai adu mande sam nare kan je tawon thambi question do yam phase tawon da laksarab da maroina please mama ga thambi ki bada sagi nandu si ma si day 30 si magi sentence hearing ne bise masi sentence hearing haibu mohta masi judgment lok thok da bani haina ai correction do jige judgment lok thok da bani na judgment sentence duna judgment mutung lak tu ne ba aduga masai gi sakhi sabe lobu loraga masi mara lok thok da bagi ni day 30 che fix to judgment day ni for nando 30th March se judgment day ni oiram gadabni sam da hare ga nan thom dra de bi area duni aduna hudi puthorak na mathangi April ki tang 12 thoida muk thamaga mi do phar ga puthoro o haidana tang date 12 court ki order magi matu time thoida puthoro ai bani ha ba ngam da ba madu ai du aso bo hangoiri tanari kana tanari thijali humjali even reward phau da announce thore 1 lakh ki pau pirakpa nandolong pha na ba okay ma gumba asu notorious super character ma kan to la am do ke do no
reward lauthokedi mi induce to ya na matik cha na amount of fix to lauthok pi ba lakh amani ji hujiti pisa chu chamane ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏꯕ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗꯇꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯃ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏꯃꯟꯇ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯅꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯐꯗꯤ ꯐꯖꯔꯤꯕ ꯌꯦꯁ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯈꯔ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯖꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯟꯗꯣ ꯂꯨꯋꯥꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯚꯔꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯖꯦꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯖꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯞ ꯖꯦꯜꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯞ ꯖꯦꯜꯗꯨꯅꯤ ꯖꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯃꯥꯏ ꯀꯔꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2018ꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯥ 5 ꯊꯥ 4 5 ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯑꯗꯤ ꯀꯨꯏꯃꯜꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯥꯛꯇꯣꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯖꯨꯗꯤꯁꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯩꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯖꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯦꯌꯔ ꯕꯥꯏ ꯂꯦꯌꯔ ꯀꯣꯂꯨꯁꯟ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯊꯝꯈꯤꯒꯦ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯒꯣ ꯍꯦꯗ ꯅꯟꯗꯨꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ 13 ꯁꯨꯔꯕꯅꯤ 16 ꯏꯌꯥꯔꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯅꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ CBIꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯖꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯖꯦꯜꯁꯤ ꯆꯍꯤ 14ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯆꯍꯤ 14 ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯖꯦꯜ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯍꯤ 13 ꯂꯩꯔꯕ ꯖꯦꯜꯗ ꯆꯍꯤ 13 ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯟꯚꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯀꯟꯚꯤꯛꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯖꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯃꯥꯒ ꯇꯁꯥꯞ ꯃꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯅꯦꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯖꯥꯅꯤ ꯑꯩꯒ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝ 이반이지 ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯛꯑꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ आर्मी सुंगाइरे आसाम राइफल सुंगाइरे मफम ममदा था तरु पोस्टिंग पीरगदी फट लौथोइसे अदो कंटेक्ट लेहंदनमने अदुना मसागी जेल दु नंदोबु पानरिबा मीदुबु अदुम सही अनि हुम मरी मंगा तातु पानर लेरगदी अदुम कुमथक पाजे होनबिने अदुम अदुना ngसागी अदुगी पोर्सिसु कनाना मदु येंगी कनाना खनबिरिगे सिनिदा सिंग पोट अमा लैसे कमना थोकबे या रूम दुगी मरपुदा अमसु ओइरिने सि पोर्से सुबे मासी जुडिशियल कस्टडी दा मासी लैरिने मासी जेल ने मा लैसे जेल सी होस्टाल लेरगस होस्टाल सी जेल ने जेल की कस्टडी नाथोइने करो मासी नाथोइने अदो ngसागी पुलिस मैम दुदी मादी मपान सुम चावना सुम येंबगी वाने सो लोनबा हांगबा चाक पिजबा मैम दुदी जेल की स्टाफ सिंग मथौने अदुगदी जेल की दुना अमखक्तंग सस्पेंड तौबगी मगाइना अखोइदा पाउ फंगी अमखक तौरगदी अदुदी माबु सेनरबा मिसी अमखक्तंग गाइरेबा जेल की मी अमखक्तंग गाइरेबा अतरेबदा याउद्रे है वानिदा अदुगदी जेल की काइदनो मा सोइबा पोट अमा लेयेबा एसपी दगी हौना मयाम सोइबा मयाम लेजी अखोइ यामिना बताय अनिसुबदा कस्टडियल डेट की नेचर अमखक ले तौदिया पोट अमखक ले मसी मा अखोइ खंगमिनबा सुमि हौजिकती ngसागी मासी मराल लेबा लेतबा मराल अमा सिरगा एफआईआर मयाम मा पांजलगा सेक्शन मयाम पांजलगा मासी कोर्ट पुथोगा मासी रिमांड लौथरगा सुनाकंदा मसिन हंगिने वांग पांग चथरिने मा सिदोखरे सिरबनिना हौजी कना आयोने देन मसिन हंगिबा मयाम जिंगदो अदुगी मथक्ता एफआईआर लौगदबनेब मोय मथक्ता क्रिमिनल केस मा पानगदबनेब अदु पालबरा फारबरा सिनी 304 दा पानबे याय 302 दा पानबे याय हात केना हात पनतबा सोइबदगी सिबदुदी 304 दा दम पाने कइन काइदे हबदी माना ngसागी सोइबदगी सिगिबसिंग दम पाने यबसे अदुसु मा पानगदबनी फागदबनी मासु कोत पुतोकदबनी मासु सब मानना जीआईसी दा पुतोकदबनी मासु मसिन हंगदबने मासु मसिन हंगदबने पुलिस ना मासु फागदबनी होजे सस्पेंड तौरियब कांगुसिंजे असुसु फागदबनी वालिबा आइओदुसु फागदबनी देन मयामदुसु फागदबने फारगा एफआईआर लौगदबने एफआईआर लौरगा मोजु सब मानना मोजु कमाय तौदना नंगना करी हाइरुगे कमाय तौरगे करियाम फुरुई कमाय तौ कायदा फुरुई खोले हाबजे मोजु मसिन हंगम चंगे इंट्रोगेशन तौम चंगे मोजु जीआईसी दा पुम चंगे
ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯌꯦꯁ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯇꯦꯟꯇꯪꯅ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯖꯦꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯙꯅꯨꯀꯥꯟꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯐꯨꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯖꯦꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯗꯤ खरे हेन इंडिपेंडेंट ओइबा सीबीआई भोगी इंक्वायरी पामी हारी फुल कमीशन सीबीआई जुडिशरी हुशांस बेस आइदि पिथोक याबा तौन याबा इमीडिएट तौन याबा ओजा करी करी लेगे सिन इहान अनबदा ngसाइगी लाइक यावबा अखोगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी तोबुसे मसिमा अदुम चथाबा यारे अदुगा अनि सुबदा ngसाइ हजु पुलिसना हारगे दुसे ए अखोई एफआईआर पानबा यादरी मसी अखोई अननेसेसरी डेट की कोई केस अमा लोकली अदुगी इंक्वायरी लेरे कांदा मसी मरालेबा मी थेनरे मसी इचम जनो सिब नत्रे हारगदी अखोई एफआईआर पानी हारगनेबा अदुना सि फिल्मजी लेरे कांदा अदुगी इंक्वायरी दुगी बेसिसता अखोई मदुगी यूडी केस हाइदारे यूडी केस तो अदुम सीबीआई रे सिने थोकबा यारे मरमदी पुलिस टिकट पाइबसी मसी टिकट बिदुना मबुजु याम सेना तौजबु ओरगसु मपानदगी येंबो मतमदा मदु फेयर ओनबा इन्वेस्टिगेशन नि हाइना थाजबा वाटकनी अदुगा कनु हाइब जस्टिस डिलीवर तो बाय बिसिमक्तबु जस्टिस डिलीवर तोवी हाइबदु खक्ते नतना येंबरसु मालनगदबनी हाइबो म लेबनिना मदुगी कनु एंगल दु मखादा मदु इंडिपेंडेंट एजेंसी ओबा सीबीआई दा सिना थोकिबा मसिना अखोई कनुदु जस्टिस डिलीवर तो हाइबदु ओइगनी हाइना इ थमजनिगी थैंक यू मेनदी होजि हगैसे दाम खितक टेंतक कसदी सिबनी पुलिस कसदीदा अदा पुलिसना आई वखल नोनि को आई कनो नते आई एक्सपर्ट नते आई अननेसेसरी डेट की क्वेश्चन से आई राइस ऑफ द ब्राइन खल आई वखल पुलिस कसदी सिनी मपागन कन्न पुरुगा संगिमनी अदु सिनी अननेसेसरी डेट आई मसी ओइरोनी आई ओइरोन खल मा बीपी ने सिजबदी याय और नत्र मागी मनुंग याना अमा तरो सिबदी याय अदो अदु the question is BP do khangong wang khale do krai de han bagi hai bagi area wa so wong thole da thank you marona mendi si bagi kari gi matang la kan yes maran yam leram ba police kasta de sire thopum thok to ba thogdong ni sam dai kan da aduga maroina huzik tholei se praja dagi hangai bo wang sing je morom da hadi ma masa mok su police constable da serving police constable oiba ma ge pok mina ba mayam bam su police inspector oiba Manipur police training pangai da magi posting ni hangai bo hangdi mayam basu police hoba masa su police hoba aduga police na pharaga wahang pong to police siba adu di misam da di kari thoni haibagi akiba mi pai bam barabar forum ni at the same time hojik leri se imphal is ta thopani na laibak thiba to do haiba tai as a whole home department se phajabam di oidri image masigi track records na maram orakanda aduga kadogi kai tare mai khuba haraga di as a whole like imphal is ta kitang naksalakanda thoiba tholok cha swai jurisdiction oibrina kharaga hena amu hena patre aduga hujikti nando luang sen ki bagi escape plan do investigation tobuga lona na custodial date kamaina thokibno haiba du su inquiry achowa ma maram di hujikti ojain khambada imphal iski makhut ta do se double tax people du sam cham yam section na yam thuna ticket piba aduga public ki mangi ba trust tu hanjalana ba yam thuna honaba mathok ta na khale tamo dhana kumar aduga tamo himanta aduga ojara case ngasi impact news do lakbiba aduga ngasi janda manipur se mapung phan bibiki tamakta ino chelakti kai khomni jere case o mapu amukana thagachre ngasi ki tamakta impact news ge janda manipur matang solution jere batanja yarole adu lamdam se tholi batawdo watu kya ge marik report ke tabak impact news miyang ta dron lebio